Nije bilo još nikakve akcije, momci, moramo nešto, ajde, skontat. Zapravo, znaš što? Nema veze kako radiš thumbnailove, samo sretno i nekako si mi zapeo na 190 sabova. A, da. Koji je problem? Sabo su ti pali ili... Pa, iskreno nekak sam se prestao truditi jer... Znaš kako je bilo priča? Ja mislio kao, ajde, dok dođem do 1000 subscribera... 111. Da će ići brže subscriberi. 112. Ali... Jedan okan. Uvijek je to išlo istom brzinom. Makar ja imam 20 subscribera ili 200 ili 500 ili 1000, uvijek subscriberi idu istom brzinom. I onda više se uopće nisam fokusirao na rast subscribera iskreno. Onak ti motivacija malo padne. Evo te, ja već... Koliko? Ja već sad 2 godine realno snimam. 2 godine sam već na YouTube-u, kužiš. Mislim, ja nisam nikad snimao zato što mi moram, nego zato što mi se želi. Tako da ono, 2 godine je realno jedno, ali... Da znam, taj YouTube me nekak malo iznevjerio, da vam iskreno kažem, jer loš je jako algoritam, doslovno, onak, bez obzira da li ja stavim tagove brutalne, thumbnailove, naslov, video dobro editiram, ono, pifla bude. I onda dok vidim ove poznate kao youtubere, koji ono doslovno nemaju nikakav edit, thumbnailovi su onak outdated, naslov je isto onak ono već dosadan, ne znam, radim kukuruzu na Minecraft. Čekaj, došla mi je dostava. Daneta su skinuli kad hoda posred mape jebene. Ali ja mislim da... To je jedan Matija, daj prestavi pričat više. A koji za Fortnite, bog te jebis? Kuš, fakat se trudim oko ovih metadata, thumbnailova, naslova i ono, svaki video mi je sve veći edit, ne znam jesi to primijetili, ne znam, tipa 2x2 i to, uvijek onak, što da bude što zanimljiviji video i sve, ali jebi ga kad YouTube fakat onak nikom ne pokaže taj video, čak ne dođe ni notifikacijama onima koji jesu stavili notifikacije. I onda jednostavno onak... I onda jednostavno onak nemam baš volje, kojiš onak trudim se fakat puno, a sad ne budem sad editirao da sad 5 dana iskoristim za jedan video, to mi se fakat ne da. Eventualno onak više pregleda dobijam, onak par tisuća na svakom videu, ok, onda bi fakat se još jače trudio, ali ovak nije dobar omjer pregleda i truda, sad ono, ne znam, zadnji video sam izbacio ok sad prije par dana, ali prije toga onak prije 2 mjeseca, ne znam, ne da mi se baš. Zato sam stao na 1090. Nemam facecam zato što jedim, došla mi je pizza, evo te krivo su mi poslali u pičku materinu. Pa jebi majku. Kaže Kretos, počni češće sad video. Goraz izbacivo bi, ali opet ne želim izbacivati neku glupost. Trojita su mi tu. Pucam ih, ali... Sad sam ovo fullo. Frajer stoji na mjestu i ja ga fullam. Kak je ovo moguće? 32, 53. Kaj radiš ti jebate? Jesi retardiran bog te, izbacilo mi neš internet, pukla mi je veza.